Efeso ibice bitandatu ku murongo wa 18 umurongo umwe gusa. Haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Some Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Turangirize mu Batesalonike aho basomye umuyobozi wa gahunda ibice 5. Tesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 18. Cyangwa duhere ku murongo wa 17. Musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Dushimiye kubana namwe muri kino gitondo cyiza. Imana yabikoze, turayishimiye. Dushimiye n'ubuyobozi bw'itorero, Imana ibahe umugisha. Nabo twagiye tuvugana nabo, Imana ibahe umugisha. Rero nitwa Nkomezi niyo mazina yanjye. Rero tunejejwe no kubana namwe. Tugiye kuganira hejuru yo gusenga. Gusenga no gusaba biratandukanye. Rero nibyo tugiye kuganira. Gusenga no gusaba biratandukanye. 90% ni abantu baza baje imbere y'Imana bagiye kuyisaba. Abandi bakeya ni abegera Imana bayisenga. Amen. Mwumve cyane iki kintu. Aba bashaka Imana bagiye kuyisaba n'abegera Imana bayishaka ubwayo, abo bantu babiri baratandukanye. Batandukanye mu bitekerezo ndetse batandukanye n'imbere y'Imana. Bamwe baza bashaka ibyayo, abandi baza bayishaka ubwayo. Abo bantu rero baratandukanye. Abashaka Imana ubwayo nibo basenga. Abashaka Imana bayishakira ibyayo, abo ni abasaba. Kandi gusaba, urashobora gusaba umuntu ntaguhe cyangwa akaguha. Birashoboka. Siko kure cyane. Nico bituma rero abenshi basaba, iyo badashubijwe bibagora cyane kongera kandi kuja gusaba, kuko gusaba uwakwimye bica intege cyane. Ese nibyo? Amen. Gusubira kuwo wasaza ataguhaye bica intege, kandi biguca intege utaraje kumusaba, ahubwo muri wewe nta cyizere uba ufite kuko ashobora kugiguha, kuko uzi ko yakikwiye. Yego. Abantu rero bameze gutyo ni abantu basaba Imana iyo yatinze kubibaha. Birabagora cyane kongera kandi kuja gusenga, kongera kandi kuja kubisaba. Ndetse Satani arabongera ngo se kwitumvise
urongera kandi usaba ute hakaza ijambo rivuga ngo vuga ngo reka mbirekere Imana kuko nyine Imana nibishaka ngo bizobikora ubugezi mbese mwirango gikuzimu gucya uba ubunebwe mbese niko kunebwa guheka mbese uvuze ngo iranyinye nigende igihe izoshakira nyine izobikora amen mbese ntabwo ishizeho umutima yo bikora kuko itobikora ntabwo yiringiye abo nabaja gusa kandi abasaba birashoboka ko Imana ibaha ibyo bashaka ariko ibo ntibayibona kuko gusenga reka mvuge reka maze ubundi icyo bavuga gusenga n'ubuzima busabana n'Imana n'ubusabane bwawe n'Imana kandi uko wegera Imana n'integeke zawe ni kugenda uyegera iguhugiza bwayo. Hello? Yaravuze ngo utere intambwe imwe izindi zimuharije izagutera 99 bisobanura ngo iyo uteye intambwe imwe ureba Yesu iguterera 99 kugira ngo uyigereho vuba. Iyo uteye intambwe usubira inyuma Satani agutera 99 kugira ngo wihute umugereho vuba. Rero aba basenga bashaka Imana n'urukundo baba bayikunze biva mu rukundo rwuzuye imitima yabo. Ikintu coroshe mu buzima no gusabana n'umukunzi wawe. Hello? Turi kumwe cyane. Ukunda uba wumva ko buri kanya wamwegera. Ukunda uba wumva buri kanya waba uruhande rwiwe. Gusenga rero ariko usabane bw'abantu n'Imana bikorwa n'abakunzi ba n'abayikunda bumva ko buri kanya bakeneye gusabana n'umukunzi wawe buri kanya. Kandi gusabana n'umuntu kenshi ni kugenda umumenya, ni kugenda umukunda. Siko kimwe n'umugabo n'umugore uko bagenda babana niko bagenda bakundana. Tumize amajambo z'abango fiance barakundana kira ni kinyuma so gukundana kuri ukoresha gusa nyine n'ukumvikana ko mugiye ushakana ariko usurukundo kuko ari igihe bigira la veille bagatandukana. Siko birabanga umugabo akunda umugore naho na itegeko rya Bibiliya iyo atari umugore wawe tutegeze kumukunda sugomba kumushima mugashima na nyine. Siko bimeze se ariko yamara kuba umugore utegereza yavunika yakika ukuguru yatoka ijisho ni umugore utegerezwa kumukunda. Ariko se ushaka ukuguru utaramushaka se ukaje kuzana ikintu iyo si upendo gusa nyine reka tubyite gutya kandi niko ariko niko koko turekaho. Gusenga biva mu rukundo umuntu akunda Imana akazayumva yo kwegera Imana buri kanya. yego Buri kanya kumva Imana kandi umuntu ukunda kubona ngo yakwandikiye message izi kunyura kandi ukihutira kuyisoma. Iyi niyo message y'umukunzi wacu. Ukuvuga ngo kudasoma iyi message biva mu kimenyetso cyo kudakunda nyiri message. Turirimbe gato twumva amakuru kindumva haleluya ariko kinditonda kugira ngo mwumve uko ibintu tubamo ni idini tituramenye Imana tituzi Imana
tituyikunda. Muri Yohana 14 ku murongo wa 15 haravuga ngo nimukunda muzitondera amategeko yanjye, naje nzasaba Data azabaha umufasha kubana namwe byose. Nimukunda muzitondera. Nimukunda. Ikibazo ni kudakunda. Kibazo ni kudakunda Yesu. Abantu ntibakunda Yesu. None si ukunda wogira ubute bwo gusabana nawe, wogira ubute bwo kumwegera. Kibazo ni kudakunda umwami Yesu. Ariko abakunda Yesu, abo urukundo rw'Imana rwishiye mu buzima bwa bigatubwira ngo yatuguze amaraso y'igiti yadukoye amaraso y'igiciro. Nuwiwe nawe nuwaje namuzi kubimenya nibwo buzima bifite uradashira. Nuwiwe nawe nuwaje arazi ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira. Tutari haleluya zitatu zo gushima umukozi wese. Yasababwira ngo mukundishe n'iryo tegeko ryambere kunda. Ukundisha ufata umutima wawe wose. Kundisha Uwiteka. Nigeze gusenga umutima uranga ngo se nkomeze ukunda Imana bingana gute. Ja kubaza Imana. Sema ndagukunda. Mu bakunzi isi yose yuzuye abakirisitu, yuzuye abantu imba kwikaratasi y'abagukunda. Kuko ndayikunze isi yuzuye abakunzi b'Imana. Hari abagabo baba ku mutima w'Imana. None je sindi umugabo nabaye naje mura. Hari abagore bikora mutima, hari abakobwa bikora mutima z'Imana, hari abasore. Irambwira ngo ikimenyetso cy'urukundo ukunda ni umwanya umpa mu buzima bwawe. Dusabana kangahe ko umwanya umpa mu buzima bwawe ni ku rukundo ukunda nungana. Aravuga ngo itegeko rya mbere mukundisha Uwiteka umutima. Niba mubona abantu badasenga batangarima tibayikunda na gato. Kubera ko ukunda tuzugira ubutego kumwegera. Muri Zaburi ya 73 kuri 28 haravuga ngo ariko jeweho ukwegera Imana ariko kwiza koje. Ariko jeweho kwegera Imana ngo niko kwiza kuri njye. Ntawe bitubera kwegera Imana. Nisto rero nimba mubona udashobora gupfukama ngo usenge, nimba udashobora kumara icyumweru udakumbuye umukunzi wawe ngo umwegere, poleni sana. Rero abegera Imana basenga isi Imana izibakorera ikintu cya mbere izibahindura. Nategereye isi ukugenda uyegerana n'itegeko zawe nikigenda ikwegerezanya n'imbabazi zawe. Igenda ikumaraho itegeko zawe wewe utumbira gusa kuyimenya, nayo ikazigenda ikumaraho itegeko zawe uzuja kuyigeraho. Kamere zararaki. Abantu bose basenga basabana n'Imana nibo baza bahinduka. Ariko umuntu ashobora gusaba Imana ikamuha icyo yasabye ariko ntahinduke. Hello. Siko bimeze. Ibitangaza si Imana.
ibitangaza. Iyo uvuze ngo nabonye Imana yanyishuriye inzu, Imana ntiba mu kwishura inzu, si uko Imana isa. Wabonye ibyo Imana yakoze ariko ntiwayibona. So kwisi. Hello. Imana yaguhaye umwana ariko ntiwayibonye, wabonye iso yagukoreye. Imana yakubakiye ariko ntiwayibonye, wabonye iso yagukoreye. Musumwe Imana ibwira Musa akavuga ngo nabonye ibitangaza waciye mu nyanja Ariko ukeneye kukubona. Keneye kukubona. umuntu waje utasatura inyanja. Wewe turadukora ibintu gutya tugakora ibigirwamana ngo twabonye wabonye Imana, wabonye amapepo, wabonye ibintu Imana yakoze, ubona uburozi buvumbutse, ariko si Imana wabonye. Wabonye kazi ya Bwana. Mugasenga umugwayi agakira, timwabonye Imana, mwabonye icyo Imana yakoze, mwabonye igitangaza cy'Imana. Iyo umuntu yabonye Imana mu buzima bwe bugenda buhinduka, asagenda ngo nabonye Imana yakisize kino, kubona Imana ni guhinduka. Iko kubona Imana. Amen. Usubona Imana abandi batabayibona, kwa ngo nabonye Imana. Yarampinduye. Nimemuona Mungu. Musa Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso yamukoreshaga yarataragira ubwiza kugo yagize amaze kuyibona. Yagize indi shusho. Imana yaramubwira ngo Musa wewe nakoze ibitanga, aravuga ngo biramaze, kaneye kukubona, kaneye kumenya uzutuma, kaneye kumenya uwo nizeye, kaneye kubona uwo niringiye, kaneye kumumenya, kaneye kumenya umukunzi waza ubaha. Yala unayonitenda yatosha, Lakini nakuhitaji wewe peke yako. Ni umugabo azahaguruka akaja gusenga Imana atabuze ibyaje. Gusenga si uko ababuze icyo bakora, gusenga si uko abashomeri, gusenga si uko bipfu, gusenga ni uko abazima, uko abana b'Imana. Yego. Cyo tumanza mbona umuntu agasenga atarabona akazi, yakabona akita abasenzi ko babuze icyo bakora. Wewe umepotea. Usengo ni ikindi baza bakora ngo si abasabirizi. Si abasabirizi. Gusenga si igikorwa cy'abanyategeko. Gusenga ni ikintu cy'abanyembaraga. Igikorwa cy'abanyembaraga. Zavuga iyo neza, 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 zavuga iyo neza. Esaya yarabanga igihungano Uziya yapfuye, umunsi yatanze, wa munsi nabonye Imana. Yego. Ese wabona Imana se ukaguma gutyo? tibishoboka. Ariko wabona ibyo yagukoreye ukaguma gutyo. Ariko ntawabona Imana yandaya, yabonye Yesu baricarana ku iriba. Baraganira. Kiwoganira na Yesu gute ngo gusiga kera umugezeho Ubwiza ubwiza. Cyo tuma yabo wa muntu bafasha n'indaya baramuzana. Yesu amategeko aravuga ngo mukuzabanya watanga amabuye none wewe uravuga gutya. ariko tibane imitego ya Yesu kwari ugukiza bene abo ngabo. Araba wa mugore we ndakubona ugiriwe amahirwe ungezeho. Mureke mbabwire itandukaniro ryacu twese turi abanyategeke, twese dukora ibibi. Itandukaniro ni gukora ikibi ugahunga Yesu, abandi bakora ikibi bagasanga Yesu. Yego. Naho dutandukanye. Niwe gukirira ubwami. Rero gusenga ni ubuzima busabana n'Imana, ni ubuzima buva mu kuramya, ni ubuzima buva kuramya. Enda ikindi abaririmbyi kuririmba bitandukanyije no kuramya. Cyane.
zo muze mumenye kuririmba kuramya kurenze kuririmba gusa two kwitiza indirimbo mukura ariko kurarenze n'ubuzima usabana n'Imana n'ubuzima butabuze n'ubuzima bwegerana n'Imana niba mubona abantu bananirwa gusenga si kazi rahisi niki coroshe abanyeshuri kwiga biroroshe nawe kuzara ba mama kuragira inka guhinga biragoye biragoye none niki coroshe gusengaga nizo gusa n'umutsima wahurure ujya utakanjije ukijana niki coroshe tasho none nimba witoza ukitoza gusona aka kantu kagakunda no kwitoza gusabana n'Imana byo kunda none gusa biva mu kudakunda Imana niso kibazo abantu muraka kandi babwirira ijambo rikomeye impano n'agakiza biratandukanye impano mwumve mbabwire impano ntabwo zishobora guhesha umuntu agakiza rero abantu bagiye mutsuka z'impano bagira ngo bamenye Imana ariko inyuma bahera nimba agakiza kataku ubundi agakiza ko tiko kwemerera kuba udasenga udusabana n'Imana kibishoboka niko kagutegeka agakiza konyine wabikunda utabikunda niko kaza kaguhamagara gusabana n'Imana iri muri wewe turirimbe gato bane muririmbe indirimbo y'imitima amagambo yanjye atamenshi shinawana kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko n'amahoro hari ibintu bitatu bine dusaba impamvu zo gusenga iyo umuntu akishijwe hari ibintu bine azarwana nazo biri hariya mu Baefeso ngo dukirana ngo n'abafite ubutwari ubushobozi umve ibintu bine abakristo bazabagwana nazo apana uwo muntu wirirwa wanga ngo dukirana n'abatwari ngo tugakirana n'abafite ubushobozi ngo tugakirana ngo n'abategeka isi y'umwijima ngo tugakirana ngo n'imyuka y'ahantu h'umuco imyuka ine abakristo bazabagwana nayo apana uwo muntu wirirwa uhanganye nawe oya utugwana n'abatwari abatware bategetse isi abatware iyo umuntu aba ari umutware aba afite imbaraga zikomeye cyane rero turwana n'isi y'abatware b'umwijima tukagwana n'abafite ubushobozi ifaranga ubushobozi kandi buri muryango ugira abatware bawushinzwe buri muryango ugira abatware bashinzwe uwo muryango w'isi y'umwijima tubize mwebwe amakuru kuranga uzi urwana n'uriya muntu se uzi urwana n'abatware b'umwana abatware n'abandi bafite ubushobozi basabagura bakagura isi igitego cy'ibigigwama faranga ubushobozi bakaguhamba abo ni abandi sotuba bafite ubushobozi ku muryango ngo n'abategeka isi y'umwijima ngo n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru niyo yimirira amasengesho ya Daniyeli wewe gusa ngo urasenga ngo Imana yaratije
Daniyeli yasenze iminsi 21 igisubizo kitaraza, ariko Imana yamwumvise. Satani ntakigora abantu gusenga, azabategera mu bisubizo. Niho abantu benshi baza barambiriko. Satani ntiyakubuza gusenga, Satani ntiyakubuza gusaba, ariko azagufatira mu gusubizwa. Niho abantu benshi bananiriwe, niho abantu benshi barambiririwe mu gusubizwa. Satani nukayandwa umujuru izigenda ikindi hasaba imbaraga z'umuriro zazigenda kikuta zigatanguka igisubizo kikika. Yego. Izo ni imbaraga za Mikayeli. Semene amen. Amen. Daniel bivango agitangira gusenga gutya Imana yaramwumvise. Kugitangiye gusenga Imana izikumva, ariko kugira ngo igisubizo kizo kugereho hari imyuka y'ahantu ho mu ijuru izayimira ibisubizo byanjye. Warasenga umunsi wa mbere agitangira yarumviswe, ariko asubizwa agize ibyumweru 3. Muvi icyo kintu agitangira gusenga gutya Imana yaramwumvise. Sibyo? Arakomeza arasenga ategereje igisubizo, ibyumweru 3 birashira, kandi yarumvise umunsi wa mbere. Imana kukumva niki icyakabiri igisubizo kakugeraho. Rero gusenga ni uguhozaho kugeza ubonye icyo wazusaba. Rero abo bantu rero baza gusaba, iyo babitinze basabananirwa, basabarambirwa, bakabivamo, bakananirwa kwegera Imana. Ariko bazabegera Imana bakena, bahura n'intambara, ibo gusa bakeneye umukunzi wabo, bakeneye kwegera Imana. Ubuzima bwo kwegera Imana butandukanye n'ubuzima bwo kurya. Ni ubundi buzima n'indi mibereho yo gusabana n'Imana yawe. Kandi iyo usabana n'Imana, Imana iziguhiza utayisabye, Imana izikuhingira abantu utayisabye, Imana ikakubera ubuhungiro utayisabye, Imana izikubera ubwugamo utayisabye, Imana iziguha ibyawe utayisabye. Aho niho Imana izitangira isezerano. Cyo tuma mubona abantu gusenga si uko abatoya, gusenga si uko abakuru, nuko abantu gusa bakunze Imana. Yaba umwana mutoya y'urukundo rwuzuye Imana, mutima wiwe azayegera Imana. Nicyo gituma mubona abantu benshi bakunda gusenga ariko bakanga basenga cyane, baza bakora ku system, baza bahari ibishinto. Tuje muri levimwe tugende gucya nyine mu kidini, ariko nusha gusenga cyane wawegera k'Imana cyane uzwari ibishinto no mwisi. Nubwo woba mu buvumo wawe ushaka Imana, wawe ushaka Imana utagira ibibazo n'abantu, utazahagarara hano ku gatutu, ariko imbere yawe uhora imbere y'Imana. Uri kirimbuze Satani tiyokorohera. Nicyo tumutongo se ngoza nzi ko nta muntu nanga, ko nta kintu ukora, uzi icyo uzira. Nubwo kwicara gusa, kandi gusenga kwaba gusaba cyangwa kwegera Imana, kuvuga kwabegera Imana n'imbaraga. Imana izayitiza amasengesho yabera ikaza kubakoresha igitangaza. Ese uzisengesho rigutunze? Uzisengesho rigutunze? Kutazusenga ko yigize igitangaza, uzisengesho rigutunze? Ni ushobora kwibuka wasenza bigatuma Imana yaraguhaye igifite. Urabizi? Oya. None uruha uwo muntu uri wege tuzi utunyuma. Hello. Tumpe Bwana tukufu. Nisamu Imana zikirisi wisaka, Imana yakirisi z'Abanyisraeli bibende. Ibibende. Abagabo b'abanabwa Elisa kababwira ngo aje mu gitondo muzogira ibyo zishisa. Iyo bangutsekera ngo umwami yegamiraga
ngo aramubwira ngo nubwo Imana yokingura amadirisha yo mu ijuru igafata idirisha ikakingura ikagerekeza, Imana igira amadirisha izikuramo imigisha, izayicara gutya ikingirijwe n'amadirisha muri depo. Nuko yarano gusa komeza Imana kwicara mu ijuru, isi yuzuye abantu n'ibihumbi n'ibihumbagiza, ikicara ikareba mu isi ikabona kuba kwizera, igafata akantu gato ikakaguha, hanyuma ukakajereza ukagafata gato kubera ko utakiguha, kubera ko ije tampaye kibi, wabonye kuri wo kwizerwa Imana ndakiguha kugira yari izi ko ntihabwa gutya kizokuberamo umugisha kigutumbagiza, ariko kubera ko utamenya no kudakunda Imana ukigira nk'icyaha. Ariko n'Imana abandi baragikenya. Imana buri muntu wese yamuhaye ubushobozi muri we bwo kugira icyo yokora, kandi nta muntu uba adakunda. Tegeye Imana iziguha ikintu kunda, biraba ngo niziduha gukunda ngo no gukora izo ushaka. Imana niziduha gukunda, ikaguha gukunda gusenga, ikaguha gukunda kuririmba, ikaguha gukunda ivugabutumwa, niyizi kiguha undi ikamuha gufasha imfuzo, undi ikamuha kugira neza abantu, Imana undi umuntu ikamuha kudekora, undi Imana iziha umuntu wese ubushobozi bwe kugira ngo muri ubwo bushobozi azabukorere mu Imana. Haleluya. Amen. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya. Base kumenya ikintu Imana ukuze iragisoba kuko biragoye gusenga nta murimo. Kiwosenga nta murimo. Soko. Umurimo icukunda nico kiza kigurisha gusenga kugira ngo gisengere gikomere cyane. N'umurimo ni Imana iguhaye icukunda kumuhamagaro, ni ikiyo, ni ikintu mufitanye misano, nikizicisha mu muyoboro w'izishaka kugo zose. Yego. Gusa iziguha ibifasha umuhamagaro. Musa Imana yamuhaye umurimo wo gukura Isirayeli muri Egiputa, imuha inkoni kizimufasha mu muhamagaro. Ibitangaza kuri Musa zajenye. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe cyane. Imana iguha impano ifasha umuhamagaro. Bategereye Imana igufasha gufasha icyo wahamagara. Reka ndeke kuva mu musengesho, byo n'ibindi tuzoganira. Rero gusenga n'ubuzima bwo gusabana n'Imana, n'ukuvuga, n'ukuganira n'umukunzi wawe. Mana ndagukeneye, Mana nduyu, Mana isaguca, ntawakwegera Imana. Ikintu cyambere ugomba kwegera Imana, yabwiye Musa ngo kwetura ikweto kuko ahugeze arahe kiwongegera usabutyo. Ikintu cyambere aba bantu bakeya bazabegera Imana bashaka Imana. Iyo begera Imana gutyo, Imana ziba muri kintekinke zawe umutima yawe, ikababwira ngo uri intekinke naha zihanuzi kuri wone kunyegera. Nukuvuga ngo abantu bakunda kuyana cyane n'abakunze gusabana n'Imana. Amen. Kuyana gasi ikintu cy'abanyategeke n'icy'abanyamuka kugira ngo bimuheshe gusabana n'Imana. Usibye ko hari inyigisho zindi ngo kwihana ngo kwarashize ko bahanuzi b'ibinyoma. Bahanuzi b'ibinyoma. Rero nimutangirira muracayoba azoza izindi nyigisho hasa turayoba. Suko. Warayobye se? Bindi. Ariko se umukunzi wawe hari umutangana waba wamubonye kandi nabimwe mu bakobwa benshi mu bukwe haba umugeni kandi azamenye umugeni mu bakobwa azagenda ngo ati siwe kandi bose ari abakobwa ariko azi umugeni uwo yakunze tiyo muyobeko n'umukobwa mu bahungu ibihumbi muri sita
azamenye uwamukunze. Abandi bose tubukibareba umukozi wawe ke wamuhaye umutima wawe. Abandi bose biba bisobanuye ngo nta mwanya bagifite mu buzima bwabo. Hari umukunzi wakunze. Nicyo kimenyetso cya Yesu. Iyo wakunze Yesu nta kindi kintu uwo murutanya nawe. Nta zindi nyigisho muri iwe niwe ugomba kukubwira uko ari wamaze kumenya. Rero biravuga ngo musanga ubudasiba, musanga ubudasiba. Kandi impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yusengera. Subiremo. Impamvu zo gusenga ziraruta aho umuntu yosengera. Biragoye kuzafata iminsi 20 muri mu kazi ubona umwanya wo gusenga. Ariko gusenga ni ubuzima, ni usabane. Yesu yasanze abantu basenga, abwira wa mugore w'umusamariya akazi, aramubwira ngo igihe kirageze ubwo batazoza boza gusengera kuri uyu musozi. Mubise ntabwo basongera kandi gusengera kuri uyu musozi. Igihe kirageze yuko umuntu ahantu hose yoba sekomeze asengera mu mwuka. Mbese mu mwuka nicyo cyumba cyo gusengeramo. Tubaranga icyumba cy'amasengesho ni mu mwuka wera. Haleluya. Wosenga wawoza abana, wosenga utwaye imodoka, wosenga uri muri biro, wosenga. Kandi naratangaye kujya gusenga ugeze mu rugo biragoye cyane kuko watagangaye uyu munsi stress nishiza akazi. Ariko reka mbabwire, nimba utahahana uva mu mujyi kandi uzi ko warushe cyane, kuba ugere mu rugo woge ujye ubone imbaraga zisengeje, utapfuye wogira ufite se umubiri uba wapfuye nta mbaraga ufite. Reka gufata moto, reka gutwara imodoka, amukandagira kandagira ugenda uhana mana usenga wenyine mwibarabara nijoro utashe. Si ukuvuga, si ukuvuga, senga senga nugera mu rugo gahodi nijoro senga ari kujya. Ariko amayetaji yose yarangiriye mu kaburimbo, amapepo yose wayamariye mu nzira. Gira imbaraga. Nari iyo kaneye neza gusubizwa byihuse cyane no kwirinda kugenda mu modoka, nagenda n'amaguru mukabwiki kagenda rero naye mpibasima gasanga mu mishima gatabaye babo gasanga kandi iminota 30 kagera mu rugo. Tebite nisaba n'ukoronga twaje kujyana ati mukunde Yesu, Imana yatubere igisubizo kujyana. Hanyuma tukajyana twiziguye. Kujyana twiziguye no kujyana tutayumva makerere urusuku rw'ibitekerezo. Yesu arakunyuza. Haleluya. Rero musenga ubudasiba, senga ubudasiba, senga ubudasiba. Shaka Imana, egera Imana, wikunda Imana. Kandi integeke zawe nizo zituma wegera Imana. Abantu bose begera Imana bizi integeke. Abantu bose bazabasanga Imana bizi integekeya. Abantu bose abakunzi bose bakwegera Imana bazi ko ari abanyantegeke. Bazabegera Imana kugira ngo ibahe imbaraga. Nani bahe imbaraga. Tiwonesha Satani. Mwonesha Satani se. Biranga ngo mugwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayizabege. Ubundi kugwanya Satani ukwegera Imana. Yego. Haba Satani azaza ngo murwana oya, kurwanya Satani ni ukwegera Yesu. Satani agahunga. Tanganya wo gutsinda kuri Satani. Abantu akanwa kabo bavuze Satani ku mutima. Akantu kose ngo koma Satani, ngo Shetani. Mureke mbabwire, muzi ko tuzaturana Shetani tutabizi. Akanwa kavuga Shetani gute mfite umukuzi wa Yesu.
iyo uvuze ngo koma shetani uvuge ngo karibu shetani iwaje kuko nta koma satani ibaho. Mbese niki izina rya kabiri rya shetani? Uvuze ngo koma shetani uvuze ngo shetani ngwino. Umuntu yonanirwa kuvuga ngo mu izina rya Yesu akavuga ngo koma shetani. Mbega abakristo muba mubi ariko mukunda Yesu. Mukunda Yesu ko uzubona ko Yesu yakurutiye zose. Uzubona Yesu ari umukozi wawe. Uzubona Yesu yuzuye yakuzuye. Ni muku muzitondera amategeko yaje. Ni muku muzitondera amategeko yaje. Urukundo dukunda Yesu niko ruduhesha kwitondera amategeko ye. Urukundo tumukunda niko rutuma tudasaba. Urukundo tumukunda niko rutuma tutabesha. Urukundo tumukunda niko rutuma tutaroka. Urukundo tumukunda cyo tuma dukunda abantu. Yaravuze ngo ntawukunda uvuga ngo akunda Imana yanga mwese. Ataraho. Kubera urukundo ukunda Imana bisaba gukunda abantu. Urukundo gusa. Cyo babuze Yesu umukunzi wawe. Kandi ukeneye kumenya umunyantege cyane n'umuntu umunyabwibone. Iyo umuntu umukuru mu muryango abaye umutegetsi uwo muntu azagenda yirata akabanga uriya muntu ngo turavukana. Uriya muntu ngo waba bugufi bwacu. Siko bimeze ngo kuriya uriya muntu ngo ni wacu. Ubwibone wagiye wewe. Abantu benshi rero nguriya mukunzi ni wacu ariko batazaba mwegeye. Uriya Yesu ni wacu ariko utasumwegera. Ndasatana kuzi muzijambo rivuga ngo mumva imbere sinigeze kubaga. Bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe. Twakijije abagwayi mu izina ryawe. Twakoze ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ryawe. Ababwire ngo mumve imbere sinigeze. Abo ni bana. Ni abantu baba mu rusengero batigeze bakunda Yesu. Batigeze bagira urukundo n'umusengero gukunda Yesu. Rero haya twasonde Yesu abwira abantu. Arababwira ngo mubanze musakuga no mukiranga kwaje. Ibindi zose hantu habiri twatanzanije rero. Hari abantu babiri bashaka ubwami no gukirana. Hari n'abandi bashaka ibiyabuze ngo bizobongere. Naho abantu batandukanye rero. Bamwe bashaka ubwami, bashaka imbaraga, bashaka Imana, bakagera Imana, barakunda Imana, imitima yabo ikagenda ihinduka umunsi ku munsi kubera ko babegera Imana. Abandi bahugijwe no gusaba Imana ibyaha. Abantu rero batandukanye. Rero aba bantu rero ndangiza hari turakurikirana umugoroba sinzi n'indi minota yarirenze. Gusenga kwegera Imana niko kwiza ntawe bitabera. Gusenga Mana wa ndagukeneye, Mana wa umbika, Mana wa ndakwifuza, Mana wa bumana nanje, Mana wa ndumunyantagaka Yesu wa kiza. Umugabo akananirwa kuvuga utakirwa avuga. Umugabo akananirwa gusenga ngo Mana nguhaye urugo rwaje, Mana nguhaye umugore waje, Mana umbikira abantu, Mana ndakwinginze. Akananirwa kuvuga amagambo atanu ariko akirwa avuga. Umumama akananirwa gufata umwana ngo Mana we abana baje bambikire. Yesu yavuze ngo musenge kugira ngo mutagwa. Ubundi dusabwa gusengera abana mbere yuko barwara
kugira ngo tubarindishe Imana tubakingize ntibakarwara ariko umwana ntiyorwara uzobona imbaraga zo gusenga usenga kana katagangaye kafuye kahwereye wose ariko iyo umuntu ari muzima azasenga agasenga Mana undinda abana Mana ntibakarware Mana ntibagasambane Mana ntibakaroge Mana ntibakaguzoga Mana ntibakire Mana ntiba none gusenga ni ukwatuye ni ukuvuga umugore akananirwa kuvuga gutya ariko akirirwa avuga asakuza umusore akananirwa gusenga Mana nguhaye ubuzima bwaje Mana nakwihaye iki kintu uko isi n'ijuru bitohura singahure n'iki kintu Mana data uko isi n'irasirazuba bitanga uburengerazuba iki kintu singahure na cyo Mana akananirwa kuvuga gutya no kwatura gutya akirirwa asakuza ngo akunda Yesu uribesha tukunda Yesu urukundo ukunda Yesu bingana n'umwanya umuha mu buzima bwawe arampagisha handi mba muzamuririmba ngo iyo mbonye iva ngo baho harahatu iva ngo ikimenyetso cike cy'amaraso ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye rwawe ibyo ni byo bivuze tumpe Bwana haleluya rero kabanga musengere ngo twe twarananiwe ntitugishobora ninde wakubwiye kuriya yabishoboye yakunze Yesu cyo gukundira Yesu yego nibyo cyo gukundira Yesu yo gusengera Imana ikagutabara umwana agakira ariko uzukomezana uburetwa gashitana sabwa bivuze ngo umunyamaboko ufite intwara wiyarinze urugo rwe ibintu by'ejo amahoro muri Luka 21:11 umunyamaboko ufite imbaraga yarinze urugo rwe ibintu by'ejo amahoro yego nta mugabo nta mugore ugomba kuba umunyategekere kuko uba uhagaraze ku rugi kugira ngo urinde umuryango wawe iyo satani yishiye aza yishira ibigize iby'izuba amahoro agashira mu nzu ibyishimo bigashira kandi natangaye kugiye umuntu urukundo rumuvuyemo azagira n'ubutego kumubona iyo mwashwanye n'umukunzi wawe tuzi umufiringa tuzi umwiyumvamo turi kumwe rero satani iyo dukoze icyaha twemeze tuza twumva tutiyumvamo kandi Yesu nanga ukananirwa kumwegera kubera ko hari ikintu kikizi ufite kitotuma wongera gukunda umukozi wawe uzoreba abantu bakundanye iyo banganye bazabahungana kumva wawe uciye kubera iki tumwiyumvamo satani azakora ibintu mu buzima bwawe kugira ngo tiwiyumvemo kandi tiwiyumvemo Yesu ukamuhunga satani akamubwira akakubwira ngo se wosenga gute n'ukusa wosenga gute n'ibyo bintu ariko umwanditsi aravuze ngo winyishima hejuru satani ngo uyonguye imbabutse umukozi we azatubabarira umukozi wacu yuzuye imbabazi semene amen duhaguruke dusenge